bab 372 wa akhiran dambugal temeɗɗe tati e capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi e sakkitoral ka Riyâdou Sâlihîn musidɓe julɓe e arabu ɓe wi kullu atin qarib wo kala ko woni arde ko woɗɗi wo ande no ɓaɗi pullo fuuta inni e ko ñalande woɗɗunde woodi nde hewtata ala. Hande en hewti dambugal sakkitoral ka Riyâdou Sâlihîn en neɓi kotto kattannade wondude e mayre e darsu en no yewta en bayanu ɓangilngol ma addallahu taala konko Allah marani lil mu'minina wonande gomɗinɓe worɓe ɓen fil jannati ka aljanna worɓe e rewɓe yalla waɗen jeyaɓe maɓɓe ne ɓe nguli men e ɓiɓɓe men e bandiraɓe men. قال الله تعالى لدال إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا من صرت من إتما في صدور كلكون كان بردماء من غل إمر دينغاين ويكونانغو إخوانا على سرور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تخبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين إقبل تجيته وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة مينتج كثيرة منها تأكلون. وقال تعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون كبرنة من سندس إمر جنتي سندس واستبرق استبرق متقابلين عليك بفية درب كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون هريقيان من رحيق إمر بيرية رحيق مختوم أدان ختام أدال مير مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه جل مير من تسنيم وإمر تشانغل يتنغل تسنيم أين يشرب بها المقربون. والآيات آيات في الباب دنب غنغل كثيرة هي دودي معلومة قد أنداد. وان جابر يتام جابري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة إم الجنة بنيام فيها كندر الجنة ويشربون هريب يرى ولا يتغوطون بياتا هرغن جنو ولا يمتخطون قدوني بنيتتاكو ولا يبولون ببولتا ولكن كنت تعمل نيامة ذلك دون كشاء هري قداتو دون كرشي المسكي ونؤورنغ المسكي يلهمونه بلونغينه التسبيح سبوهنا والتكبير دوال نك الجنة كونك دوال أذكار كما يلهمون النفس ونبلونغيني را فوفانغ كادنا غير مسلم kono waɗugol ma adkarugol ƴettantama golle ƴettatatan no waywa wonno fofirta noon ka aduna ga fofugol bonnatama golle ronkintama ko noon adkar on wawoyi. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الله دالي عادت مهبلني لعبادي جيابين الصالحين مقبلين ما لا عين رأت كونكو يتري آلي ولا أذن سمعت نورنا نالي ولا خطر ميجاك على قلبي وسن ابن نقها هند وقرأوا جنگ إن شئتم سيبا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون متفق عليه. وأن يتامنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إماكي أول زمرة أرند دنتل يدخلون الجنة ناتو بالجنة على سورة القمر إبراهيم بعد لورندو حركة ونانيان دو نيند ليلة البدر حركة نيلاند بدر معنا حركة نيلاند سابوي تتما سابوي نيما سابوي يو ثم الذين رفت بين يلونهم هكي ببدون على أشد كوكبين هرهن ويوا كود أردن جنب دريين كود جلبو دي في السماء كسماء إذاءة كنم إوي جلبين لا يبولون ببولتا ولا تغوطون بياتاهرغ ولا ينفلون كدوني بني تتاكو ولا يمتخطون بهار تتاكو أمشاتهم توتا دما بدين الذهب كوكاني ورشهم كدوني فوفانغو مبنغو المسك كوريه المسك ومجامرهم اللؤلؤة كدوني مجامر مبنغو كوكاني لؤلؤ أودو الطيب ɗum ko lekkon tiibi ko ɗum wiyete lu'luwa
azwajum sonna maɓɓen alhurul ain ala khalqi rajulin wahidin haray ɓe fo maɓɓe heɓe fota kadi e tagu gorko goto ala surati abihim haray ɓe foppi heɓe fota e mbaadi maɓɓe mbaadi baba maɓɓe adama sittuna dira'an ɗum sogone 60 kala nato aljanna wona wasiara on tigi no raɓɓiɗiɗi wa min Abdoullaye Kalla ɗo simiɗo natude aljanna mi fota sogone 60 jundi ɗum woni 60 métre fi sama ka sama muttafaqun alayhi wa fi riwayatin nari fillahi ɓe ngoli andi toye talan kal janna fewi simi naati kal janna kosi ɓe yeetama ko modi maɓɓe ni Abdoullaye Kalla ɓe andita haren ɓe juutina janɗina labbina ya akhi no are fillahi ma Bukhari o Muslim aniya toon miranji maɓɓe ɗin fiya toon addabugo kange e warashuhum urengol maɓɓe ngol almisku ko misku ko ɗum woni parfum ji maɓɓe ɗin wali kulli wahidin minhum no wodan goto kala maɓɓe zawjatani ɓeyguli ɗiɗi ɗin ɓeyguli maɓɓe yura hino yi'e muhsuqi hima mbuso belenji maɓɓe ɗin a yi'ay ɗum no dogirta e nder koyngal ngal wallahi min wara i dahab immorde min wara i lahan ka ɓaawo tewu toon minal husni immorde hakke ko ɓe laɓa wono yi'irta ampul hum no waɗa e nder vitre wali'a nder toon no jalbi yaahi kono yirata mbuso ɓeygu ma ngon ka nder koyngal makko wallahi laktilafa baynam ta kadi lural e sinira yagal e kolodiral hara ala hakkone maɓɓe wala tabahuda tikkodiral ala ɓulugum ka ɓerɗe maɓɓe wala tabahuda tikkodiral ala hakkone maɓɓe ɓulugum ɓerɗe maɓɓe ɗen qalbu rajulin wahidin nde wonti ono ɓernde aden goto yusabbihuna allah ɓe subboynano allah bukuratan wa ashiyan hiɓe firande gawlu wigol makko ngol ala khalqi rajulin wahidin hara ɓe fo hiɓe waɗi wattagu gorko goto rawahu baduhum ino filliyo kay maɓɓe fatil kha sabu waɗugol kha on poccal dow wiigol halqa weskani laan e waɗugol laamu on ko ɗum woni e owal o baadani kay maɓɓe bidammihima ne waɗi ɗiɗi kala tural wakkilahuma kono fof muɗum so yummu selli fof kadi ko fira gooto wanil mughirati bun shu'bata radiallahu anhu an rasulillahi ko ƴettani laaɗo sallah sallam qala wi sa'ala Musa sallah sallam annabi Musa torino rabbahu joomi makko ma adana ahlil janna ko ɗum ɓuri ɓattade yimɓe aljanna ɓen hombo ɓuri ɓattade yimɓe aljanna ɓen fof manzila tan place moƴƴo ñande danga qala Allah jaabimo huwa ko woni on rajulun ko gorko yajibu ara ba'dama udkhila ahlul janna ɓawo natama ka aljanna ba'dama udkhilul jannati ɓawo nadama aljannata yimɓe aljanna ɓen ɓawo to ɓe naati fa yuqalu lahu o inne udkhulil jannata an kadi naatu ka aljanna fa yaqulu inna ay ko ni rabbi jomi an kayfa ko honnomi naatirta aljanna wagadu nazala nas gomɗi yimɓe ɓen fof muɗum naati manazilahum fo weeri ka gallele mum wa akhadu akhadhatihim yo kala ƴetti place ji mum ɗi fa yuqalu lahu innanema yahu tum a tarda ene hiɗa yiɗi an yakuna laka nde laatantoma mithlu mulki malikin nde heɓata yeru laamu lanɗo min muluki duna immorde lamɓe aduna o tindinane kadi noon lanɗo jano wano lanɗo François Hollande ni on andi hande eɗen timminde deftere nde o andi ko hande François Hollande ari visite ka meɗen lagine ɗo François Hollande ɓayi ka meɗen hande lagine ɗo ko ɗum woni samedi le 28 novembre wono o wi'e noon wonde heɓata yeru huɓere goto e ɓe lamɓe kaduna fayaquluna raditu rabbi mi weltori haray ɗum ɗo yonanila fayaqulu laka fayuqalu inne laka dhaka wa misluhu wa misluhu wa misluhu wa misluhu awano wodanma yerugalle François Hollande ɗe masalan ma Barack Obama masalan e yeruɗen kadi e yeruɗen kadi e yeruɗen kadi e yeruɗen kadi laabi nayi fayaqulu o inna fil khamisati ka jawabmo raditu rabbi mi weltori yo joomi fayaqulu o inna kadi hada laka wa ashratu amsali wona ɗum ɗon wodanima e 10 yeru mum wala kama stahat nafsuka hinno wodanma kala ko wonkima kin falete wala dat aynuka e kala ko weltinta gite maɗe fayaqulu wi raditu rabbi mi weltori joomi qala inna rabbi joomi fa alahum ɓurɓe towde o manzilatan place qala inna ulaika alladina ko ɓe woni ɓen arattu ɓe mi faandi agrasat karamatahum ko ɗum woni tuta teddugal maɓɓe ngal biyadi juuɗe tutira teddugal maɓɓe ngal biyadi jungo ango wa khatamtu alayha mi timmini e hoore mum falam tara aynun yeytere yi'aali ko ɓen heeɓi walam tasma udunun nuru nanali ha hande walam yahtu miijaki ala qalbi basharin e ɓernde neɗɗo rawahu muslim وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم inni min
la alam wallahi miɗo andi akhira ahli nari sakkitorde yimɓe yiite ɓen khurujan yaltoygol sakkitotoɗo yimɓe yiite ɓen yaltoygol min ha e magge naatoye aljanna wa akhiri ahli janna e sakkitorde yimɓe aljanna ɓen aljanna taka dukulan naatoygol aljanna taka aljanna rajulun ko gorko yahruju yaltowo min annari wa kayite habuwan haraymo fofo fa yaqulullahu azza wa jalla lahu allah tabaraka wa taala dalanam idhabu yahu fadkhul jannata nataka aljanna fa yatiha waraka aljanna fa yukhayyalu ilayhi aljanna waylitanemo annaha mala wonde aljanna heewi alaka goɗɗo naata fa yari o yilto fa yaquluna ya rabbi mi yeehi wajatto mi taw aljanna mala o heewi yaqulullahu azza wa jalla lahu allah dalanamo idhabu yahu tum fadkhul jannata nataka aljanna fa yatiha waraka aljanna fa yukhayyal ilayhi waylitanemo aljanna annaha wonde aljanna mala o heewi فيرجع رتو فيقول لنا يا رب وجدتها متيم ملائكة فيقول الله عز وجل دال نم إذا بيه تنكد فدخل الجنة فإن لك أن نودام مثل الدنيا ير أدنى وعشرة أمثالها إساب يرمو أو إن لك ما نودام مثل 10 أمثال الدنيا نودام صفة سبو صفة أدنى فيقول إن أتسخر بي ألا أجل إلوني أو تضحك بي أجل إلوني وأنت الملك قالوا لن دون أجل إلوني قال إن لا الله دالا لقد رأيت رسول الله قال ويكنك في الليل لقد رأيتكم جميع رسول الله صلى الله عليه وسلم دهيكي مجالا حتى بدت حافظني نواجده يكر لما قدم فكان أولاتي يقول مماك ذلك أدنى أهل الجنة كون أموري فان أدين الجنة بفق منزلة قال يه إبقى الجنة متفق عليه. ونبي موسى رضي الله عنه أن النبي والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما إن للمؤمنين نودنكم في الجنة كالجنة لخيمة تلسه من لؤلؤة إمرد كان لؤلؤ واحدة قوت مكوي مجوفة نهبنا طولها جند مكوي في السماء ويها كأسما في طولها جند مكوي في السماء يلي تقول كأسما 60 ميلا كما يلجي كابان إجيغو للمؤمنين ودنكم إنه فيها عند مكوي أهلون لينغور يطوف عليهم بأنه مجند إهور مأبئ المؤمن قم إنه فلا يرى ويأتى بعضا يوغا متفق عليه. الميل 6000 ذراع ميل غوتو كسوغوني غلوجة جيغو كلون دون نون كدي ولادي جي جابان دي جيغو وني جندي تلي سوهي كوي. ونبي سيد الخدري رضي الله عنه النبي كجتا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما إن في الجنة عندنا كالجنة شجرة اللقل يسير الراكب waɗɗi ɗogoy na seppo hino yaara e maggal aljawad hara kadi ko dogowo goy kadi moƴƴa on hino yaara ko ɗum woni e maggal almudammara dogowo moƴƴa asari a yawɗo tawa hino yaha e leyɗowde ndi 100 sanatin duuɓi temedere musidɓe julɓe maaya ko tawa hani o gaynali taƴutude leyɗowde leggal ngal allahu akbar ɗo wona sifa leyɗowdi mango hiɗo ka jottoɗa 30 minutes ta nangen hewti ɗon ko ya sotti gatalngal ma jullere nden poro muttafaqun alayhi wa rawayahu hiɓe filli ɗum fi sahihaini ka bukhari ka muslim aidan kadi min riwayat abi hurairata radiyallahu anhu qala yasiru rakibu waɗɗiɗo hino yara fi zilliha e nder ɗowdi leggal ngal 100 sanatin duuɓi temedere ma yago tawa hani o gaynali traversude ley leggal ngal ay وأنه جاءت مكة عن النبي وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن أهل الجنة عندنا ينبئ الجنة لا يتراءون بأي أهل الغرف ينبئ سورو جد من فوق سنقدوا مقبتهم بك الجنة بهين دير ينبئ سورو جد كما تتراءون وأن بهين دير ينو كأنك الكوكب دول الدرية جلبو ده الغابرة فبطو في الأفق كتتجي من المشرق مرتك فنانجي أو المغرب ما كهرنانجي والله no yira ton non koode den no jalbaka kam yimɓe aljanna ɓen ko noon ɓe haynorta yimɓe aljanna hara ko wonɓe ɓen ka guraf andi aljanna no inni nokkugo alqur'ana no inni nokkugo lahum gurafatun no wodan ɓe soroji litafaduli ma baynum sabu ɓurdugol ko woni kon hakkunde maɓɓe yimɓe aljanna ɓen fotata goy wono yimɓe yite ɓe woni fotata dal ɓen ya rasulullah tilka manazilul anbiya a ko ɗum ɗon place ji annabaɓe la yablaghuha ghayruhum hewtata ɗin ɗon si wona kamɓe ɓaala nelaɗo maɓe bala ohe nafsi biyadi walladi nafsi biyadi mi wondiri on allahji mo wonken e jongum hino ton rijalun worɓe amanu billahi gomɗinɓe allah wa saddaqul mursalin ɓe gomɗini nelaɓe muttafaqun alayh
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وأن لا عليه قال وي لقاب قوس جمور قوس جبرد قوس في الجنة كالجنة خير من بوري مؤيد مما تطلع عليه الشمس إمرد كلا كنانج فود إهوري مكادنا أو تغرب مانج متفق عليه. وأن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما إن في الجنة عندنا كالجنة سوقا مرسي يأتونها بأراء مجة كل جمعة kala yontere kala jumare ɓe ara kaluma fata hubbu rihu shamsal hara hino yuppe e magge e ko ɗum woni urengol sammal fatahtu ɓe wiƴƴito fi wujumi e geece maɓɓe ɗen wati yaabihim ɗum pompe e geece maɓɓe ɗen e conci maɓɓe ɗin fesdaduna ɓe ɓeydo kadi husnan ngari wa jamalan e ngari ferjuna ɓe rutto ilalim ka ɓe ngure maɓɓe nden wagat risdado taɓe ɓeyditiki kadi husnan ngari wa jamalan e ngari ɗum ɗo ko sakko yontere sakko juma koni ɗum ɗo kadi warrete fayaɗulam ahaduhum ɓeygure maɓɓe nde inana ɓe ɗum ɓeyguli maɓɓe ɗilego wallahi ladis dattum gomɗi on ɓeydoke husnan ngari wa jamalan e ngari fayaɓuluna ɓenna wa antum onon kadi wallahi lagris dattum gomɗi on ɓeyditike baɗana ɓawa amen husnan wa jamalan rawahu muslim. وعن سالم يتام سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كنا على الجنة من الجنة بلا تراءون بهين دري الغرف سوروج في الجنة كما تتراءون بهين دري الكوكب قود في السماء كاسما قالوا نقام متفق عليه. حديث 1900 بمعنى 1900 حديث ولورة تامة جينا إلى فوق دفترنا. وعنه يتام مكة رضي الله عنه قال وشهدتم سيدتك من النبي مدى النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا جند وصف فيه وصفه قدرن بن جن الجنة في الجنة حتى انتهى هؤلاء ثم قال رفتي في آخر حديث تذكر ديت لمكة نلا دماك قرأ بكم فيها نتم لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قال رفتي جنگي كنا نجيا إنك كوجه أي بدون بين تتجافى توهن وإتو جنوب بجمع من عن المضاجع غاي والدين إلى قوله تعالى فلا تعلم أن نفس وانك ما أخفي لهم قصورني من قرة أعين يمرد أن جيت إبلي فتير والبخاري. ونبي سيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أماك إذا دخل سنات أهل الجنة إلى الجنة بين الجنة حتى الجنة ينادي بنبدأ مناد نبدوه إن لكم أيونتو عندنا ودنيو أن تحيون دورة فلا تموتوا أبدا وإن لكم لودن أن تسيحون تسلتم فلا تسلموا أموساتاك أبدا وإن لكم لودن أن تشبون دورة سكابة فلا تهرموا النوية أبدا وإن لكم أن تنعموا دنيمين تدون فلا تبأسوا أن تجتاك أبدا رواه مسلم. ديكم قد دوتون هرني قطو. ونبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى hande ko ɓuri fanɗude maqqaade hadikum e jooɗorde goɗɗo e mo ɓurɗo fanɗude gallilego min aljannati ka aljanna an yaqula lahu ko nde wi'ante an yuqala lahu ko nde innante he ko an sakkiti naate ka aljanna tamanna yela jooɗo yelanoɗa hoore ma kono faalaɗa galle maɗa yo fo yatamanna wa yatamanna o yelo fo yaqulu lahu o jaabe hal tamannayta est ce que a gayni yelade fo yaqulu ina naam simi heeɓi ɗum ɗon mi ara mi woni satisfait فيقول له وإنه فإن لك نودا ما تمنيت كونكو يريدا ومثله معه يرم والتداد منكد رواه مسلم. ونبي سيدنا الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول لهم ودالنا لأهل الجنة بالجنة يا أهل الجنة كونوا بالجنة فيقولون إن لبيك من نورك ما ربنا وسعديك ملاما والخير مؤجرا في يدك نكجنغما فيقول إن بهل رديتم اسكي أنزلتك فيقولون بين أي الله وما لنا كن لها أتمن لا نردان من ولتتاك يا ربنا فقد أعطيتنا قم يا كريم ما لم تؤتك أو قال أحدا هيقوك من خلقك يتقمانك فيقول الله إن على أوتيكم إن واتكامي أقرأ أفضل من ذلك كبري أمدوفو فيقولون بين وأي شيء كن يهون أفضل من ذلك برة أمدو فيقول إن أهل عليكم بدقنا ridwani yarluye an fala askhatu alaykum tawa min monan takom bado bahudum don abadan muttafaqun alayhi. wan jarir min abdullah radiyallahu anhu qala kunna min latin inda rasulillah kan ila Allah sallallahu alaihi wasallam
fa nazara on daari kanko ne laata lel qamari faade lewru ndu laylatal badri ñande ndu jalbi moƴƴa wa qala ɓe maki innakum onon satarawna rabbakum o yiiroye joomi mo yanan yiitere kama tarawna hadal qamara wono yiirɗon ndi nduɗo lewru la tudamuna hara kadi on ɓiƴƴodirta o watta ambutu yaasiwil fiiru yeti e yi'ugol mo ƴewgol mo noniri no yiiɗugol eɗo yiide ndu lewru goɗɗo ala on wirnude o yiiroyayni Allah yo Allah waɗɓe en yo Allah waɗɓe en yo Allah waɗɓe en jeeyaɓe yi'oɓe Allah noon e wori ya rabbi muttafaqun alayh hadise wulure temeɗɗe 9 wa akhiran e hadise sakkitoro musidɓe julɓe wan Suhayb ƴettama e Suhayb ar-Rumiyu radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala maki idha dakhala ahlul jannati aljanna sim aljanna ɓe naati ka aljanna yaqulu llahu tabaraka wa taala ala daalay turiduna shay'an hiɗon faala goɗɗum azidukum ɓeydanam fa yaquluna ɓen Allah alam tubayyidu wujuhana wona jalbini geeke amen ɗen alam tudkhilna aljannata wona naadi men aljanna wato jannibuna a dandi men a woɗɗintini men minan naari murde yiite fa yakshifu lhijaba on sey Allah ñorta heedode nde hakkunde meɗen e Allah fama u'utu ɓe ndaara ɓe tawa ɓe okkaka shay'an hay e hunde jaka ahabba ilayhim ko ɓurani ɓe minan nasiri ndaargo ila rabbin faade joom maɓɓe rawa musid sen cikki gite men ɗen e Allah en ndaari en tawa way jakaari nemaji koye ɗuɗen kon fof hino manki jaka ja ɗum ɗo no ɓuri no hecci kala ko wiyete kon nema Allah waɗen yiɓoyoɓe Allah amin rawahu muslim qala taala Allah daali inna alladhina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al-anharu fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ɗum ɗo tun ko wayritorde darsu meɗen onni ɗum ɗo tun yoni du'a. Alhamdulillahi alladhi hadana li hada. Mi yetti Allah mi Abdoullaye Kalla fewnuɗo en e ngal gollal ɗo, gollal honɗum ko Yahya bun Sharafuddin winduɗo on, kanko woni yewtude o yetti Allah ko fewni en e windugol makko nde deftere janngugol mayre. Min kadi mi inni mi yetti Allah fewnuɗo e ngal gollal joɗagol waɗa ɗiɗo tafsirji fiyo jama on hendo kala wawa janngude ka woniri ɗon e onon ɓe jentaɗe ɓen wama kunna en laatanoki min jannguɗo wo noon jentiɓe o lana tadi hiɗen wawno fewande hoore men lawlan hadana non sala ko Allah fewni en kon. Mi yetti Allah mi yarnima ko fewni en kon. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك الله وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذرية كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هري يا الله تبارك وتعالى وبارك يقول من ده كان قوالي في دفتر ده قال مؤلفه واللي في ده وي يحيى النووي Yahya bun Sharafuddin an-Nawawi kanko ko walli fi inde ghafarallahu lahu ya Allah yaafamo amina enen kadi Allah yaafo en so jettita en o wi farahtu mi gayni minhu e windugol de deftere yamul ismain hande etene rabi ashara ñande 10 ene shahra ramadan lewru wi'etendu suumayendum sanata 70 wa 600 hitande temeɗɗe 656 bi Dimask ay nokkure wi'etende Dimask ande. Min kadi Abdoullaye Kalla musidɓe julɓe mi gayni tafsirude nde ɗo deftere Riyâd As-Sâlihîn hande e asewe le 29 11e mois ɗoni le 29 novembre l'an 2014 e 0h06 minutes e 0h06 minutes samedi le 29 novembre l'an 2014 e 0h06 minutes woni min kadi komi gayni ɗum ɗo. Ɗum hawriti ka lewru meɗen ka lebbi meɗen ñande 6 ko ɗum woni lewru wi'etendu ɗum safar bi mana sabburdu paran. Hande ñande 6 sabburdu paran woni min kadi komi gayni tafsirugol nde ɗo deftere. Haray mi torki Allah tabaraka wa ta'ala yo Allah jaɓanal ngal gollal ngal mi waɗi ɗo, yo Allah dandan ɗum wonde yingo, yo Allah ittu yingo e ɗum, yo Allah ittu wulutugol e ɗum,
yo Allah mara nangal gollal moƴƴal hara ka bonata o yoɓirel an ɗum jannatul firdausil ala min fo e durriya an on e onon jentiɓe lamɓe torki Allah kala balji ko woni nder ga yo Allah yafalan ono musidɓe a julɓe jentiɓe ɗum ɗo miɗo wuuri jentiɓe miɗo maayi ɓay jentete ha ñande dargal dari inchallahu ilal abad haray ɗum ko jentete ɗum ka internet ko jentete ɗum ka radio ji ko jentete ɗum ka téléphone ji ka ordinateur ji haray kala nanɗo faljire ton so ko faljitoto yo falji tan si tawina ko faljitoto yowdu anolan otoranolan Allah yaafuye o anda mi eɓɓanano yo falju sago annum faljire hunde waɗata si mi falji haray mi faljiro wona mi eɓɓanɗo faljire nde haray wallahi ko hata ko faljire tigi haray yo otoranolan Allah yaafuye kala ko naniniga kala ko weltiniga haray miɗo tori on musidɓe julɓe du'a miɗo tori on ballal ko nde ɗewni deftere 10 ɓere nden miɗo gaynude haray mi firi alquran en façon ji tati mi fuɗɗori firugol defteɗen bulughul maram suwar min hayati sahaba siratu nabawi sifatu salatu nabi matinuddin lakhdari hisnul muslim muallimu qira'a e minhajul muslim mulakhasul fiqh ko ɗum woni riyadu salina nde ɗo ni defte 11 gasuɗe firede haray mi watti ɗe ɗo e sookeje dendanangal musidɓe an nanoɓe pular haray no hutorde tafsirji an ɗin fulɓe lagine burkina guine bissaw mali sénégali cameroun nigéria niger ɗiɗo peeji fof fulɓe muɗum noddila ko wana noon jakankeɓe lagine ko wana noon kadi e sarankulleɓe lagine ɗum ɗo fof noddila ko wana noon hawsaɓe kadi ɓe niger e nigéria ɗum ɗo fof muɗum noddila mi andi no gollitirde tafsirji ɗin wonɓe Europe e wonɓe e ɗe leyɗele ɗe mi siti ɗo e wonɓe e hella Amérique haray ɗum ɗo ko yettude Allah he wona gandal an wona feere an ko Allah hoddiri min kum pay kum moɗon yomi darano ngal ɗo gollal ko Allah tabaraka wa ta'ala woni okkowo ko kanko woni hawrindinowo e goɗɗo ko kanko woni huulanowo goɗɗo goɗɗum ko kanko huulani en ɗum ɗo kami jooɗi ɗo fewno ɗo komomi ko ɗum woni 35 ans duuɓi 35 ka duuɓi meɗen e ka duuɓi shamsiya bi mana ka duuɓi alyahuda e annasara amma ka duuɓi meɗen ɗum woni joni duuɓi 36 ka hijiriya ko 36 amma ka shamsiya ka konti annasara e haray ɗum ɗon ko 35 joni noon yo taw Allah okki en ngal gollal ɗo e ɓere fanɗugol ɗiɗo duuɓi wallahi wona gandal wona wakkilare wona tennare wona nene on tigi to ɓuri fof haray ko yurmede Allah no Allah yurmiralan ni mi toriki on wallelan waɗude du'a no Allah yurmiralan ni ha o okkilan ɗum ɗo ɗe ɗo golle yo Allah yurmiralan ni kadi o jaɓanala sabu sa gollani Allah dewal ngal na ya welto ko ya yiltotoroɗamo kadi yo jaɓan sabu no himo wawi ronkude jaɓude ala landotoɗomo yo Allah jaɓan en haray musidɓe an julɓe dow ko naadilan e ɗe golle ko piiji ɗiɗi gogo ko fiyo ka diina avance ka yaaja ka janɗa hara ko min sabimbini ɗiɗi onon ɓe musidɓe an julɓe nanayɓe haala pular foti ko fulɓe foti hina yo goto kala nganto iwan ɗum kala yo janngo ka golle mum ka danki mum ka hoore laawol ka hoore direction hara wona yo accuto golle muɗum ɗen hara wona yo yaho ɓiƴƴodira hara wona yo yango waɗa leɗɗe alarba e ko nandita tawi ɗum sowona ko anni e goto kala janngo ɗon ko ɗum woni hadafu an on mi wuuri miɗo maayi anniye an on ko woni mi jannayi miɗo wuuri mi janna miɗo maayi musidɓe julɓe hare miɗo accide contact ji numéro téléphone ji ɗin e email on wonande faalaɗo lan faljutude ma faalaɗo lan weltanade ma faalaɗo lan humpitade ma faalaɗo arde kam woni inde nden ko Abdoullaye Kalla Diallo bun Alpha Mouhamadou Wuri Kalla Diallo bun Ceerno Fatoumata Sow ko ni woni inde nden jibinande Mamou Niagara e Kala haray kam ñiiɓi ɗon kaka capital meɗen Conakry ɗo cimenterie Baylo Baya haray numéro téléphone ji ɗin ko numéro goto woni e réseau ji lagine ɗin fof numéro téléphone ji ɗin ko 664 60 53 09 628 60 53 09 657 60 53 09 631 60 53 09 ñande sotel gi fuɗɗi gollude ko même numéro e ngal ɗon kadi haray amma hella ka email ka Facebook ka Skype ka YouTube ka Google ɗum ɗo kadi fof muɗum on waɗay abdoullayekalla
gmail.com abdoullayekalla@gmail.com haray en waaway humpodirde ɗum ɗo musidɓe julɓe haray en weltodirani yo Allah tabaraka wa taala jaɓan en ndewe men ɗen o yaafo en bakkatuji meɗen ɗin o naada en fo meɗen jannatul firdausil ala o ittana en andeji men e okkoren faaleji men dagiɗini ya hayyu ya qayyum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.